Hello ndugu mteja, na stand alone ya vyumba vinne, kimoja master, sebule, jiko pamoja na choo. Nyumba yetu ni full AC. Then umeona nyumba hii hapa, nyumba safi, parking space kubwa kabisa, full AC. Hapa hii nyumba safi kabisa kujilimbwasa hapa hii. Jumba kubwa sana ile kifamilia, karibu garden. Tu hapa sebule safi kabisa. Umeona ni hapa safi kabisa, kubwa sana ndugu mteja, ya kifamilia, karibu hapa ili umeona so mbali na barabara, bodaboda ni buku. Hapa master kubwa sana, umeona full AC. Hapa choo safi kabisa, hapo Dar Mbezi Beach sawa tizi. Hapa ule umeona sebule la kibabe hapa. Ya pili hapa kuna public mbili hapa. Unaona